Nonda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatabai. Torimanda nonda salu sa tikivu una nonda vivo amarota ki ena nonda Vata and Radio Bula Duavata and Singalebu and Dai ngauna eviti e sibitongona tinikandua and tolu na miniti na ngauna ke Santa Rosa sibineva and tolu na miniti da boga bina bina boga lebu na bisamati ke muni na kanda ni sa semarot ko mai na boga lebu na itukutuku bina boga lebu na boga bula na bikinta baki and Singalebu and Dai and bula binaka ke ina boga nui pinaga boga lebu sara pinaga boga lebu ratu imitai ngarani valu soko o kanadola bunisue o kanadola sereana pinaga boga lebu sereana ngio kaina kinga ni makaresese pinaga tikuani Ronate Park Wanu ini pinaga tikuani kemuni ratu mano a rorangada isa matangali ni bula binaka Moses saukuru dola binarigi Wakanu ni bina tamaya bina wale buna singa ni gua ni yanra na wakando ni sasa matiko maina sana tini kabana bebo no ni zakazaka na bolau ni zakazaka na be tolo ni ngau ni sala ni be toso ya kitiko kina ni bula binaka erungurungu tungo nanraki en korturanga isuba
e nei tukutuku e rawaka uta tiko mai na wekanda waka wina wina ka lebu nda sema tiko mai e na singa lebu enda indai e rasa tiko todo ko talengango na wei mata se rendingita ki mera waka maruta ki kemuni mera solia tiko yani ka waka takila kila taka tiko nai waka langau ni nonda binga rabi e na nonda bata e na singa lebu enda indai Atiko talengao nei talatala Lala Mohammed na Vata kei Kobula o na isi matei wai mena tamadadanga ni visa na rongo di talenga kina nei tukutuku na nonda banua na ve sai burabura ta boga bina binak rawa talenga ni da kauta tiko ene so nei tukutuku ningito e na kachi ke na kachiana rugby ve ira na luvenda lalai boga doriti ngona soto na koroturanga suba na lebu na sama tiko mai tori katinai mai na atukuka na lebu kelera mai na atukuka talenga ke na wekanda laila da kauni walu mai na atu tokelau no mula bina kamai apia mai pango bina lebu na sama tiko mai na singa lebu endai na nonda tiko ni bengarabi mai waga in New South Wales mula bina labeti bina lebu na di new are rei teka bua mataka ni koa bina lebu na warong tiko mai Perth bina lebu sema tiko mai ni bono ni vaka na bula tale tiko nga kina koroturanga mai Canberra be Francis na mataka ni koa na lebu na bengarabi bina lebu talenga na sema tiko mai na be bono so on ni sema tiko mai kina ena singa lebu endai top end mai Darwin ni mula binak bula binaga na wakanda na wasa Pasifika e na nonda bura mai na bualiku mai Europe ni bula binaka Richard ni takinerato mula binaga na ngone na vitinani to so binaga tiko na zakazaka na coffee sa tiko ngango na Holiday Inn ka kuni lenga na wawa tiko eke bakaki na wike muni na wakanda na buarongo tiko mai na deba kei barani se en mbongi inda sa mbongi lebu tiko eke muni na ngongo nyakima misa maruta ka tiko na singa binaka singa buaruta ki membaleta saranga na singa ni kona singa lotu lebu mai biti e kabiti kona singa bukelulu e Santa Rosa ni sambula binaka gona nonda Vata en radio Bula Duavata e San Francisco.
Arto na kanda mai na boli ko rato sa bakayan rati ko ni weekend ay na singalebu endai miao bula sia na takau ni mana ke ului na viri vina bole buna sema tiko mai mo se sa kuro dola vina ono ni vina tiko ni tamaya vina andu na bingo rabi vina bole buna bisa mati mai na roro ni kuwa ilai MT mate ni bula vina na turanga yanu rungu atungonan raki koro turanga kabagam bimbi telenga nei roro ni wanga buka nandi nakabagalebu nan raki may nanon da banua rungu rungu tiko na kene tukutuku kere asangan na bina numi be ratu na bubale nei maboa na maka nandi o karla ini na kei nukunawa Abigail o Delia bina kabagalebu Ruthi Rasue. Andra, no la vina. Sanga ibu ibu na mango, ibu ilta ikede. O ba le wato kan rakini tuku ni tau tuku no udva, ena no munia sa to songa na bolita ki mago sare rio ti ke sare benga vina ga bole bu Ruthi Rasue. Ilai MT mate vina ga bole bu rungu tingor nan raki. Abang ini bina kati ko ni na taka tosonga na taka na udai dake taka tosonga karla ini na ke no kunawa Abigail Delia ke andi mere mai Auckland New Zealand bula bina ka stino tokona en bororo ko mai bina bole buna be semati mo se tangi vetaua dola bina rigi bina wale buna tombo suba bina bole bu era kani katunga mangona tombo ngai suba ngo tos tiu kina na yang garabi vina bole en bola uni tawanga vina bole bona no do sama tik mai lolo matuyat lolo amarigi lolo ma bimbi sare be muto emosi na sivi tola vina ko da lebu ni tambua vina lebu jina raki vina koto nei nono ni harabanua en denarawe vina bole lume saya wa tuwe tola vina di sema tiko mai ena non da Vata in radio Bula Duavata e San Francisco.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren no te beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voliboli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garabatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa, kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rode na bima manione na kabini buko lulu bay Kemando e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando e Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirato sana kinavito sa mabito tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kami ito ni Agostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kuwertongko. O saya ro dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu ba dua, tolo walu lima. Anonda Vata, kay City Veni Raturla.
tua vinaka nona veile vayaki nona vaka vaka bolingana na tangi Bosoti koya na mito kalomani Yalla yalla veke tohu kota Minandau na numa nona yalla 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 taki koya kibu anandau lewa Oti na ngunu kina bakilala Baki viwa lima meutaka vaka kina Sabu kea ne kumbulae beisinga Isaleina ke kumbula moraida Sandu watoka na katoni waililiwa Kekuambula moraidi pia manda Sayang baki tini sata mata lebu sara Yalo malu ngalu ndau sasanga Sawu tui kokangirui mata binaka Isa turanga kenda ule sunanga una Kawakale sui kale ngamai nambula Deura hivi koya kale ngavakan dua Nonggoi bala-bala sakania nonggumbu Isa nanay mususere samay rongo boli Rabaka isa-isa inagenan daw rongovi Maramay alondina kan daw beibo soti Deyan na yala-yala Iya boba nona toki Nona yala-yala Enasengani oti Na yala ne serevi tal no bunga diri lolong mani wembi wana bubale kay na tiko ya babala ni bula binaka kona no Vata na radio Bula Duavata San Francisco na ngauna mai viti sibitong na tini kandua na rusanga bulu karuan na miniti Santa Rosa sibina ba ena rusanga bulu karuan na miniti na itukutuko sa gayado nga maingo na mbosalawa na palimendi mai viti andambe na tini kandua na kaloko na singalebu en daindai sa labelinga ki na kabukan dono ya menangay beso sa mitang ki na itutu ni presidente ni nonda mata nitu na turang ang balen na tuidakaw ratu naingama lalambalabu au nangai seragati ko ni wala so na kena tukutuku na tini kandua na kaloko ni wasota na tini karua ni sandambe o tingo na tini kandua na palimendi maiviti ka sandingi takikina mena beso somita ki na itutu baga presidente ngone turang ang balen na tuidakaw ratu naingama lalambalabu Yana itukutuku buta kata-kata wale sarangan dua na ngauna leka-leka sawati me bagan de takikina na itukutuku enta sarango da tikomai ena loman ni mazongo membaleta na itutu ni be sosomitaki na itutu waga presidenti ni nonda na mata ni tu mai viti bula bena kamo se tangi betaua dola bena rigi dola bena tombo suwan botoe salola marigiati bena bugalebu na binomi na bugalebu sarra na ya kele ni wanga ni mata ni tu emosi na sibi dola bina koida lebu bina balebu nraki bina koton na inono ni harabanu a indena rau bina balebu lolo me balume bina balebu na zuanga ya bina karatu rongo bina katiko ya ni na radio Bula Duavata bina balebu na bingarabi kan marau kan dokai roni ratavola ni bula bina kana kangu ni bula bina kama ya Amerika kere merangai bondona ni mitunga na linga ni daga na PWD Walubay na korotura ngai suba biar rungu wato kana kene tuku rungu na mataka inda ya toso tikungana daga toso talitungana non da bikinda baki kibura na radio Bula Duavata ngona non da Vata bula bina ka balebu serean nangio binaka balebu
vinaka buka levu. O teda raisele ni sambula vinaka buka nui ni vinaka tuyani ni singa ni kua ni kalongata mai anu nangaravi tabi imbenga ngango vinaka buka levu. Sa bukan bulan tiga ni bi kemunina wekanda ina singa lebu indai nonda ngauna sawa watale tungango na be mata sere ke irana turanga na marama randa wengarabi ena nonda Vata mak na wairua dola binal ni gukoi da lebu ni tambua binaba lebu njina na barong kota mo kengo ngana hinga ni kua okwe na bunga farm mai nanronga binaba lebu mai na kurubarua Ruth lewa tui Yandra binaka mata yandra kere ngai bona numitula rotona turanga na kambani na Mountain Ash Drive mai Wanambui Victoria mai Australia ke na nongo Mosese no Mosese tamai tomu koroi lailai ke tabalengo Filipe nakabakalebu pasamada salambong itola nimbula benaka talema nimbula benaka tapi siya matitiko na singa ndai viti ngo na singa lutulebu sa singa lebu tiko lutulebu ngo ya ena bebo no taleso kabitiko ni singa buke lulu ndaba kan ratiko ya di Victoria katina ikira tono no la mbula benaka kelera en yanu na tukuka en mbongi ni singa ndai na numioni na sota tiu kena mai keri senga ya kabitongo ni singa buki lulu mai keri wakanu ine vinaka ni ndo umagatunan raki vinaka buka lebu basi mada salambongi yandra nimbula vinaka talemai da bekinda baki ena singa lebu indai da bekinda baki kena buka mbula ke bura ena Vata ni radio Bula Duavata San Francisco Hey, Vana, ni wanga.
beka na ngolani kivalilo te puku ni oso pakadadaka. Sen draki beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemundo e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Me volia beka ndo nongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat saranga ni biara paling lain. In time saranga mai. So dan tali wala ka tala tunda wala. Ko tungko. O saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Kova kaya yang mata
ka no muy balbala na ngoni sal nga menda lesu ki wana kalo na ngoni sal ndondo nga raw bekenda na ngoni sal ni bebutuni mai loma ko chunga na bebutuni ke sakadi nga bangon da sa vivi chunga mai o takol salak chunga mai alestale iya tal ngunyangon kila na na bebutuni the change of attitude and mind, your soul and spirit. If that is not changed, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Besauta ka na mo lang gori.
Kafa Family Gospel e muriati ko nei tavine nei talatala lal Muhammad e na singale wenda indai ka boga bina ka boga lebu na gina do be se matitiko e na tambana boga ya loke nei talatala ke ira na be mata sere rabe toko ni kaya sabo e tini ka walu na miniti me tini karua na kaloko ngau na mai viti ia na ngau na ke sa sibi toka ngona boga e na ruasanga bulu ka tolu na miniti e na rei visauna ngau na dabuta ni ai dala voi tini ka diwa na miniti me 5 na kaloko. Voi tini ka diwa na miniti me 5 na kaloko e na ngau na ke Santa Rosa. Boga bina tiu kina boga lebu be ke muni bina ka boga lebu salo mendubu e bula bina kan lolo Forest Station go lautoka. Bakakina ki ve Lionel koto i wasa dola bina totoka na bingwarabi bina boga lebu totoka na bisemati na biwekani. Tatu NY Watunitu. Tatu NY Watunitu. Puro dola benar ko da lebu ni tambua imbalawa mboto koe. Ilau toka. Ta madale mambau si tau na mango imbalawa. Ia bina boga lebu na sema kotomai. Watunitu lola mariki buana tabale. Bina boga lebu njina. Teda raisele me ngaina numitiko kina na Team Fiji mbuli kula. Era na nonda ngone lewa tu boga rauti ngo na sota ki Samoa ngore ndo na sota na singa boga rawengo ya kalandi na numitiu kina boga mbimbi olosana lutu na roto namba bitu binaga boga lebu na bina numi binaga boga lebu teva na bina numi beira na nonda ngone lewa seria M sangarere e bula binaga totoka na bingarabi na singa ni kuwa ni kalungata na bina numi Mosese saukuru tamaya Aiko da, rungu i lotu nan raki, bundi bai lebu memba, au nanu matiko nga. Rato kere tiko mai kinango, ilaolawa ni Mosese, orto na oi, na sere tarabia me votaia i waru na dau wabindo na minibus emba ga lautoka. Vinaga lebu. Kami ni voi, bola benaka, ponu inui re na bingarabi na singa ni kuwa ke seria sangarere, meranga no mitiko kina bobale na sangarere raiwanga ke na tunindau e nangia e wainimbuka. Uyazo toko mandaika, me te indua mandana ke na ibualangau. JJ's Food Shack. E tigo ke dikina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabiok. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale.
Go to JJ's Food Shack, View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang pakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singalebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to with unity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikataruteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Sa
Sereni tombalevo nandi kena be bokotoro bakataki ang garawi kinana be tambang bakisauti mezo baindai ni bula binaka Ruth lewa tui matabu bale na tui na saubuki na duru idake da batu amba tonga rewa lautambui bata ke rato na vita dini na lautambui na imbore tai lebu totoka na be ngarabi binaka lebu matagali Sherien momo dola bina onini bina sambaka binaka nonguyaka me ratonga ina numitunga kina naturanga kina bimbulo umay na koro o nambukelebu ira sa oratoris na tikino nambukelebu nimbula binaka Valerio Macau bula binaka nimbula binaka matagali sa kiu sa takirua bula dola bina ke Moses saukuru tamaya ratona numitiko kinango sunia o momo timodi binaka walebu o korunanda ubaga bondo minibus maimba lau tokamba driver mano ke veniasi binaka walebu na walele serian momo ina batulebu onandi ko binaka na ser ko sengalanga tiotia binaka walebu wiki mun nasema tiko mena singalebu enda na bora urong itukutuku na nonda banua na besa i buru-buru na itukutuku ningito to so binaka tiko na non rangito na nonda ngone na kachi na rugby kabuga iduri tiko na mazongo na koroturanga isubo no ngai bolele tiko ni biduna kana itukutuku atori rawatiko ni wati tini kandu na singalebu enda na radio Bula Duavata ni sanding kikina na ngone turangan bale na tuida kau ratu na ingama lalabalabu mera na beso samitaki na itutu baga presidenti na nonda matanitu au nangai serekatiko ni baga malu so na kene tukutuku na tini kerua na kaloko na singalebu enda ratu na numitiko ngo ratu na dau baga bondo minibus maimbala utoka kemba driver mano ke peniasi binaka baga lebu mai na batu lebu mai nandi binaka baga lebu William Maafu Taholo watching from Sacramento, California and bongo lebungo Amerike. Na nonta Vata in radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai. Sere me bakatangi go sombo elelei na kenambula au nanu makina na tawasi ni maki tava romba nando moni sere era rica era lande moni ni forro vali di rongo kina nangitana the rumba, over my wayan, and the money sere boli. Bulambula, din non rangiri ka, in the wood, bongi onga, the mela tu, the money lile, rende, tura no, the rumba, and the money sere. Era lande Moni forro vali di rongo kina nangitana ukalele Lava romba over my wayan and the moni sele boli Sulutava kine sulubakatana makandina mati mai Pula lei puta vale tu aulura kedina Tava romba nando moni sere era rica era lande Moni ni forro vali di rongo kina nangitana ukalele Tava romba over my wayan and the moni sere boli Malaude tu ni sa tawase
Tata romba romba nando moni se era rica era landi Bonini forro mali di rongo kira nangi tana ukalele Tata romba over my yo wayan ando moni se le boli Dona kisi ke tungaraba ngon odorbo we suka mai ona no tata royali taro ngonele ona ta rosember mai durra rumu durle stel mai ona ta rosember mai ge yarta ki ngonele ona rumu basura kono ni sulu ko tuvi koya ya na ngane na lelenga fomu lima fomu tolu do tala kisi ke tungaraba tamani ngone fomu ono ngonele fomu va saba taro ngonele ti ko klaudi ba no dina tamani papa iyo eti ko maybe ke to ti ko batanga Ona no moya onde ndua maybe a father or uncle or grandfather. Na kisi ke tonga raba, endo balolo matiko ke to nei tau ke. Bale tongo ne kilei perpetrator vinaka to. E kila vinaka to ko ya, o de da ka batiko wa nei to ya. So no ngone leongo ngono saba terin ko ti ke no tina na maybe so dai pa to ka basili ngone tiko ngon lelai. Geta buta mo ko bi ondo na ya deni durbo. Terin ko e buli iyo fumono. O dio ko ya. Ko yang gasa ngabi yao. Liu ni soko ni maraman tamadakadaka. Turara lebu no wasi rone tumbu. Sa senga saranga ngoni vale. Rusati ko to robo linga ya teke bu mai bakadaba. Nataro ya ubi kila mai bera wa teke bu manda mai bakadaba. Just your sibling. Ya teke bu nga mai na yalo rusaraba Vata. Boli kende tiko yan rabo na kaya sarabo ngoni. Tekan bimbi to kaya nanda yan raba so nangauna enda saba kilati konda sasuliana taliboni bira nangone ka biti ratu ni meranga lewa irat ko ni batakina taliboni mera lewa na kaira saraba endo buga buna na lenga bina buga lebu ko bula una isi mati wai na iba sala ke nei tukutuku nei takitaki mai na tamada baga nevisa na singa lebu endai satini karuana kaloko Nai tukutuku na nonda banua, sa kamuraka o ti koyani, ni sa andigitaki, o ratu nainga malalambalabu na turangambale na tuida kau, mera na beso somitaki na itutu baga presidenti ni nonda matani tu. Ya na tukutuku ngo, murieti ko ng boss na palimenti kaya do kina na binding-dingi na singalebu inda na tinikandua, na koro turanga suba. Wakato kangona kena ituba-tuba, rato abe itoko ni na isongo-songo ni National Federation Party, o rato na lewe diwa, o rato na lewe tuiliu ni Fiji First, rato tiko na palimendi, wata kena isongo-songo na Sodelpa, merto toko na yadandar na tuida kau, kina itutu baga presidenti, ya na iliuliu ni Tony Besanga o ini a seru ratu kaya menanga ilaki beibu ka turinga na lo manimbo salawa na singalebu inda sakila na kena madala kaya na buni bola lebu ni Sodelpa o bilia me takayawa ni rto abi bosakita lenga kina ya rto sa Bula Duavata na dai ratu na inga malalambalabu na turangan na tuida kau. Ia orto na kenabo, erto sama Duavata talenga kina. Ia kaina kimai na jabai tambana ni tukutuku ni na iliuliu ni National Federation Party o Biman Prasad kaina kini baga zombo se talenga berto na nona isongo san Duavata tiko kena baga tutu na city veni romboka na prime minister me la betirake na yadai ratu na inga malalambalabu o rato na lewe diwa na itoni besanga rato sabe toko ni talenga ni kina ia kai tiko nga na idiulio ni toni besanga o ini a seru ratu watakera tona lewe tini kaono
na nona ito na palimendi rato ka ni rato nangaila ki I dabuta na yada ni non rato mata vagaturi di sabo ka duri ng bose indai. Sa hindi mo ka binakataudugot ko na bibosaki sa layado na labelinga sana susumita ki Ratu William Katonivere turangan na tui maduata kabenga rabiti ko na itutu ngaunango na turangan na tui dakau Ratu na inga lalambalabu. Sabang data ki mai na itukutukong na palimendi na singalebu indai. Sa dolaba na matanitu ebiti na sala ni webuke bagailabo beira na itumbu-tumbu membaletan na huli na embaki katuma indau solitiko na ilabo beira so na bei matabubale mebuke na non rabuli na luvendra sanan dolabi na kere-kere na singan ni mataka na dolabi tikongo menanga ila isongo na kere-kere na bula Disemba na embaki tiko ngango na numitiko ni na rei ne kaono ni Disemba mai na singan ni mataka kina kaono ni Disemba dola tiko kina na kere-kere kina bei matabubale membaleta na ilabo weibuke maina matanitu membaleta na buli sabar ita kana tikinango Professor Biman Prasad dan dauniau di matanitu ni kebaka endua na matabubale senga ni adoba na 5 na undolu nandolan dua na embaki na lebu ni labo rawata nandua na embaki sarao ni kere-kereni roni kere-kereni me rani rabukei na buli me tikabu sarngamai na muribuli melaki adoba na year 13 na year 13 non rambaki ni tiko na primary school ke na secondary school sarao ni rabukei na ilabo beibu kengo kinagito keba kair to nganga na non the team in a Fiji water flying Fijians and singatambungo na non ngau neviti na non robalata ki bonua ki Scotland mai Murrayfield obiti sana lagi toka sarakina na namba bitu kina bura-bura sa namba diwa tiko mai na numiti ko ni tuba-tubango merato laki ngoma tua sarakina na non daurabo Mean rabi pinakatalengan na bi kain baletira na non ray bota-bota na non ray labo na ken ray saw. Meraw nila ki matata kabi nakakina na non ranggito na rara. Kambi imbito kango na sota bata kay si Scotland di may Murrayfield and mua ni madaongo. Matay ni wala takibonua may Europe. Keba kasarawata. May bukan rukay si Scotland ya sana tokayani na itutu ni nambabitu. Na numa ni sangay kenay matay na itukutuko ni bengau na ni rakabiabiti malay toka sa rakubiti na nambabitu weira na timi kaukawa na nonda bura-bura rato na ngay sota talenga bata kena timi ni welesi kay islandi rato nang garaw na talenga ba kami nakamerato kakuan ninruka bi Spain nang gito ni bura-bura na mbakisauti sa kaukawa ba kami nakasaranganan ratong gito nang dadaurabo wala kasar ni bukan rukai welesi bukan rukai Australia katambeta ni na kota final galain ruka baka saksaka wala saratiko nga by Portugal oya me kakuniado na ilagola kuning gitungo ma Europe berto ngarauna na tim ni Spain na non ratu soto-sotongo kakuni baka wala taki na tim yoya ke baka ratu sa adoba na kabitu ni tutu sana lutumai na timi ni Scotland di kene kawalu sene kadiwa ni tutu nangau na mandango etiko ya nili wobi tiko mai muriko Australia sa dua toka na bata-bata binak enda toka kina ya kera ni bukan dita ki wale mandanga na madongo mertunganga be Scotland di kartu labeta na rara mai Murrayfield na mua ni madongo sa itukutuku rongo binak kabe kenda bagarita kana non dando we bagatabulid ni timileo ya bitu ni
sanangai kadivaki na etanra na zorobou mera na duru ki na timini viti e na matai ni wabo ki ni sota ngo ni HSB 7s e na bagai duri mai Dubai e na bula katumai e na mada o rua maingo se ado tingo na baka uko e hango e bagarita ki tiko mai ni ra sa baga rau baga pinaka tiko na nonta zorobou rato le rua sanga bulu bagadava e rato sa kemba toka e nanga unango e ni o te rua na mada o e singa indai sa nangai kadivaki na dan rato na dorobo me rato na matatagi kenda e na matai ni waboki ni sota ngo e ka koli ni sau e sanga ni rao na dingi takira na nonta dorobo be rato na dorobo rato sa angito makao tiko mai wata ke ira nangai buka durmi boyani mera balata kana nonda vanua na buturara ningito leo ya vitu kina bia sai burabura sa da tikongo e na yoti ni vidana singa me wara kikina na madala ni dingi kina tutu baka presidenti mai mereke sana baka barati na nona bunau ni dingi na ibuke ni presidenti o Kamala Harris en duana kena songo en bagai dorian duana hotela mai Washington DC na koroturanga na bakatelenga kin na bi Donald J. Trump bada baratalitunga mai na nona bunau ni dingi me baleta na itutu baga presidente ka taura tumanda na duana ngauna ka tiko Donald Trump bimbi na dingi me ratauda wabinaka bagay matua na leo ni bonua me baleta na itutungo ni na madalakina na binaka ni mata ni tu ke nanraki ni toso kiliu na bula bagay labo mai mereke ke baka rambiu tandonu na non dingi kene tu ni raki bagarita ki mai ni daw makatoka ng raki na kanituwa kaya na ngaunangon di na nga ni ukut ko na loloa na tauwa nga una tiko na uda na nonda banua may viti kaya na kanabiya tuyanu kana tiga buti ko yan na deba kay viti lebu na tauwa nga una na uda kuru na banua na taung bisar na uda na sona nga una abang bimbi na kabi ka abagarita tiko may na kanituwa kingo na be banua bole kati suba na usori tailebu na woli ku ke tailebu raki kena sanora na sano na mosi bata ke naita siri na tauwanga una na uda na bakakina na deba ke mbua na tokalau ke madwata ke da kaun robe kena bia tuyanu mai dikombia ngele lebu ilau dwala bata ke ngamea o ya data bata ke tabeuni na sano lau ke na sano lo mai viti en bakati kongo na ituba kinra kena sang so tinibesa wale busara indai kena singa ni mataka na tauwanga una nauda taum bisara na sona ngauna se wana wasa wuki na matani dangi mai na tokalau kina tokalau woliku kana seu wana wasa sai kwengo ni tuku ni raki na nonda banua na tuku ningito na tuku na be sai wura kei nei tukutuku e na nonda wanoa. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Singai bosada e mai toa undurida e waso solo meula I bondo Atoli lio gumba munreni dangi e ba me bosara tutuna tua beisa minra isa donu mai Eta koe au murai e lumi sanindela ni wainge maare otomaya e na tomba e ba aloloma Sale longu saru ilele uwele pali anandu iroani rosito toa Auto lilita itane meula imenu inu balamu oba atulo
sabusale Auroro aunduan isengan butu atu Baandu amei talano alesiwina oro merangorongoro Aurelu neutengu nebosotisa kandi usale suai ololo nilolo mandi mai mamasina Siwina oro merangorongoro Autenu nebosotisa kandi usale suai ololo nilolo mandi mai mamasina Autenu nebosotisa kandi usale suai ololo nilolo mandi mai mamasina Suai ololo nilolo mandi mai mamasina Suai ololo nilolo mandi mai mamasina JJ's Food Shack. E tigo ke dikira na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and the lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kena Vata. Giritirto sana Kena Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Nakakira na ito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera balilai. In time sarang amai. So ang tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Au sahalo ko bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Dendram beka na ngwala ni kibalilo tena puko ni oso baka dadaka. Sen drakita beka na itos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Rua vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla.
Iau kalunga tani reidi ke muni waini matin dinanga ningalili. Vera tona bonga ke nambukalo. Pinaga bonga lebu na semati ko maina singa lebu indai. Ratu pedeli na novo. O mu saambulambiaka. Saambulambiaka na turanga na tuitabuki. Pinaga bonga lebu na semati ko mai. Na Vata-Vatango. No mo Vata-Vatango. Na Vata-Vata and Radio Bula Duavata na singa lebu indai. Kalunga tana bengarabi. Andi merendani ratu mai tabuki. Tola bina maseki. Baka nui binaka na matabu vale na ratu mai tabuki ana be sai burubura. Kalunga tatiko na bengarabi. Bula binaka William balei na yada. O sandendenga imbasika na bakandongo. Miau sambula si abironga mai matai lambasa na poindi. Lesu mai na sea. Mai wadengo toa. Ay ata singa Iyo. Toa na sulu. Kay unusia na mako. Dina Bula binaka nimbula binaka na wakanda. Nimbula binaka. Emosi nasibi. Ratpedeli na nobo. Dola binaweka. O seria sanga rere o kerena serengori mengai na numikino Helen Singh mai New Zealandi sambo ya osarto kaya. Binaka buna bina numi. Merana numikina na wakanda. L.C. Wong. Tiko na wakanda na lomani tembara. Nimbula binaka merato ngai mbau na numitu ngakin na korobo ambimbi rato na tiko mena korobo ambimbi rato na nungu matangali na buah ni mamba. May nandoi na yabu sambure ni balu na sanorewa kalau ngata tiko na bengaravi na singa ni kuah lolo matuyani. Sa lolo matuyani na lomani tembara. Kalau ngata na singa ni bengaravi andai-andai. No bula binaka farasiko luita. Bula binaka. Melinaunga. Dola binako edalebu iwanganu yokwe New Zealandi. Sa jina dola bina. Naba lebun jina na sema kotoma kengo gena hinga lebu ni kuwa mendoma dana ser me walanga ni nonda bina numi ena singa lebu endai ena nonda Vata-Vata ena Radio Bula Duavata. Baravini korone nau Mai butu katuongo koiau Nuku bulangai rangi minaka Matalau nindarai kiwasa-wasa Isano toroni wasuru itotoka Vale tua kiwa kama ngosa Toka lau eli wawa tunatomba Isana tewa saiko angoroya Natewa na nongu koroni vasu Dale iwe yau na yagamu Ko salu ni utongu Dawa nguile da vindina maya logu Kena tomba ni unau soko tayani Tomba lebu rai langi Kila itu enonda viti aelandi
leka Vakai atu moe leka leka Duana singau nangaila kita leva Dendram beka nangolani kivalilo te rapuko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kua ni lenga sinui ngawa-ngawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bele ledinin ra wa turang ye me bakata ki James Doughty rau sama ni maingele ruo talengaki Nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala. Vema mana ona Amerika na veisinga tu city. Vema manindua na veisinga buke lulu be Kemundo e Viti and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Kila anda na ka ore de chungo na bawele wele. Go. Sa bawele ta kendo setan ni nada mungo. Nada mungo. Hai do sa ngaluchi. Nada mungo. Telepon mai be. Telepon di ngan telepon gondon di bais ngan setan sa soli weekend. Asengan na kango sa asengan ng bula. Yali nga na telepon ni. Wow, saya li ng bula. Ya kaya kaya li chisu. Sindo na ka. Mekuak unya yali ni tu telepon. Benar apa? Telepon nak kaya juga lem telepon. Lagu juga na phone, lagu juga na Facebook, lagu juga lemu nak ka. Ngai bango juga na linga mo zawiri juga bango, zawiri juga zawir.
lebu ni dhawiri na linga muwango na numa wiko talanga na dhawiri wirichi. Toka bula na nanoto itabi serena a Kapa Family Gospel muriati kweni na dhau na inaitalatala Lal Muhammad na singale wendai ni bula benak au na numa mo sabu ya mandai ni ndo na tukutuku ni gito leka ngango mbale tira na lubenda era sota tikongo maisuba na kachi ke na kachiana rugby na primary school na noa roa sota kina na under 14 na quarter final na timini da kaunrobe kina timini suba the Suba Blues ngwendo na sota mbulango o baba biza nang gitongo bata ke rato na quarter final ngo ni timini da kaunrobe sala yoti na ngauna ningito raw sa taitiko o tia solitale na ngauna raw sa taitiko nga lakon na ngauna ni kwerando tuko na namate baka sauri na sudden death sesenga nga sawoti sangkai lakon na dangay mata-mata sawoti na dangay mata-mata raw sa taitiko nga na timiruongo Suba Blues kay the kaunrobe ya ni sabati ko ya sa gay nanong me era lo telemanda may nang daudang ke ni timiruarua me laura inde rawan ni dua bera we bakai ya seng roman ni taiti ko nga na timi ni kuwa sangay nanong me bagay dorikin en dua tale nang gito meron sa meron gito talemant na timi ni the kaunrobe kay na Suba Blues en singani ko singani kila sa bagay dorioti sanagay bagay dori nang una da bagay na makitiko subango na non rosota na timini da kaunrobe kay na Suba Blues e bola kani non raw tawdo ko nang una na sota ngo may lawdala ni kachi kay na kachiana sanganganindo e ba kay raw sanganindo en ganga raw sana numa sanangay kunen ni ko ande so na buki bo na bagay dori sota tale so na quarter final ora rawasota kay nanronga en rukaw nanronga tolu kay senga ganga na timini ra bata kay nangonele o na kachiana na bakitini katulu la ko sombo na bosa bukan rukay way ni mala na kay tinikarua bata kay bitu na pool D na non rawsota
Nuitang ni sambo marauta kito kaya sa namadala ninggito. Tabo ka binabina kawale madanga ni ramay bagay tabi na lubenda. E na sot-sot ang ni kachi kay na kachiana. Tendo mandana si remarawa maruta kina itubu-tubu kina ngone era oso tikungo e na korturang isuba e na sot-sot ni kachi rugby e na embakingo. E senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tona senga tiku nindraiva, se senga ni wakamotoka kandau dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa Sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-2-11 Saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni D121-2-11 Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalnilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa.
Nana maki mai kena programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vena vima manione na kabini bugu lulu be kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kei siti veni raturala. Ya sawa mea zova New Zimba.
Pina ka lebu na sema tiko mai na singa lebu endai na nonda banua mai viti na sana tini ka ba kena be atu anu kena be indela ni abu turanga bakaki na singa lebu endai raworo tala tunga meni silandi dola bina meli na unga mai wanga nui bina ba lebu njina silo bate na inova dola bina maseki bina ba lebu o bula da tu imuru ni bula binaka rambau na numi tale tunga na leo ni timini da kaunrobe under 13 wata kena under 14 e sungai kadi baka tiko ini anang gitombula roa baka zorna noa ke suwa pinaka baka leo buna bina numi bula da tori katina ini bula bina ke munis mbasi katale mai na wakandango ni sambula bina ka na singa bukilulu kata-kata bina katungo na singa and the and singa ndai di bosota na kabin tiko ni singa bukelulungo mai na tukuka kere nduan sere rambo amaru takitu kina na ngone ni viti tu bakata ka na tukuka na ni mitale tinga kelera mbale bina bole bukelera bina bole tori katinai bina bole buna siko tiko mai bina bole losio wanga ni valu me rambau na numitu kina na timini obalau under 13 wawa final tiko ena mailo kachi so anjina dola bina abisalo me rogombaro dola bina bina nduna bingwa rabi abanu ine bina tuet lingwa rabi buka bina nita bina zaga na onga bina buka lebundu bina buka lebu na bewe kani eneri tawalo bonga bina katuma ia nandela ni beinuku Kuwait na sere mai taingore na oi sa siwito kongo na tolu oi sa boi ruasanga bula miniti me bana kaloko na mataka lailai tiko ni singa lotu lebu na ngauna ke shukran habibi eneri tawalo oi rana wakanda ratiko nandela ni beinuku mai Kuwait na tombo peresia na singa lebu inda ke mami salo loma tuyani na ba lebu maseki ke mami salo loma tale tungani be kemuni na wakanda mai keri dola bina lemeki na inima ena siti ni sukango ya daga tungo na boga singa lebu isa ia bina ga boga lebu sa tukuni rau mai ki mami sakila ki mami salo loma tungani na kemuni boga singa lebu kalonga tana binga rabi ena singa ni kua mendua na boga langau ni nonda tiko ena Vata ena radio Bula Duavata ngai tomani tiko na be boga marautaki ni bula binaka
Noi takanera marau takana kanda na dele ni veino ku ena tomba peresia kei eneri tawalo na sere bogalele di tiko eni membaleti reke kemoni ke de talengana sema tiko mai ena nonda vata eda singa lebu en daindai leme ki nai nima dola bina kai gona sitini suka lo toka daga tungone boga singa lebu so sangu no mango tungana singa lebu ngo sa toka ya binaga boga lebu torika salu dola bina binaga boga lebu na bolebu kemni na wakanda rabena numiti ko mai na singalebu en daindai na wakanu ni bina katalenga ngo na singani mataka eviti na singa boga rombuka sa singalo tulebu tiko eviti ngo se kabiti ko ni bokalulu be kemni na so ni samati ko mai en na be soi burobura en na singalebu en daindai en na singani mataka eviti na boga rombuka singani boga dangi na boga dangi ngo ambaleta na non roto bagadangi me kumbu na iwai da bagadangi ni diwali da bina kina bolebu be raiso era sangara botiko ni kuana kena songo na kena be bola ni bola Ricardo Paul bula binak era to wena numiti ko ni ngona swaya shipping lautoka bagarauti ko ngona dona bagasinga lebu ni diwali era bagarauta kana basu sa anda baka nui nebe nakatuani kima misalolo matungani na kemuni baka singalebu na puri na chutney na chatna na guli na gula na lakari na lakara kena bi matagali sa baka nui nebe nakatuani Paul Ricardo bula benaka len dua mbale rongo benaka mai na programa menga indua talengana serera numikina na timini Highlanders Kachiana under 14 kena itumbu baka bimbi be namaku Angelina binagabogalebu be na numi be rana lubenda era sota tungo isu sam bula na non songo tabaga binagabogalebu be kemuni Angelina binagabogalebu na be ngarabi lolo mama iloma ibuna to bula binakane wase number 8 lopeti randrabu ni bula binakana turanga na tuirara Sevesi Methodist Church tambadaga ko suba ni bula binaka Happy Diwali turanga ngase baga dengu ya binagabolebu lopeti randrabu binagabolebu na turanga na tuirara binagabolebu na binanumi na singalebu endai chosayan diani ngonga tonga lebu baga rauti ko kinna sukuna bowl na mado maingo sa jena iyo binaka baga nuni binakatiko yani sa rauta na tiko mai na soba sa toki yani ni ndelai nambua na tanoa binagabogalebu lopeti randrabu binagabogalebu na bukan nui binaka ninganga ni bulan balabu na tuirara Sevesi go na tuirara kila ilebu duan ibiti kirutuma lopeti randrabu sabaga binaka tiko yani binagabogalebu na bina numiti ko mai na singalebu endai na no dai tuku na no da banua be sai burbura en dua na kaloko en singalebu endai na nonda vata en radio Bula Duavata. Tau baka vale, mana koloni kau buka.
Ngai ni sando ko me ngone bana tabane lawa matenga ni taro ndo terongi lava na taro kei vei kia ko na makete ko itu ngamai sando tu kunia ni ngoni rewa gai reider to na sano la o merto ngata me kia iyo na kai mbur basangar ba ka do baulu kia na mandua beto na kentu kino rewa e na marui rewa nga kai to me subo nombongi sengai o tinon to mbos ni sana subu ke lele butungo na kabula-bula. Iyo de marro ito na kabula-bula, kay subu nga. Kay rewa nga. Balik kento tigo ni kuwa. Kento to sarui marro roya na da. Ayan din na sare sorang una bagatu ya. Nakay baga lewa ikan ta baga binagatoka nga. Pinaga baga lebu ko bula una isi matiwai. Na daw may natambadadak ni visa na singa lebu enday. Pinaga baga lebu. Takangaraw ni talangan na bito sak. Labu di ko mena be nanu membeleti renando wa kaulori abang bimbi be renando ni bagalele na minibus mai lau toka imba ba lau toka ke nandi ya do sar mai kisuba no itaka tiko non tanganga rau ni na muani madang balabu ndana dambeta mai viti me tika bu ni mataka ni ya do tiko na bagangi dangi ni ndiwali mai viti non roto bagangi dangi na wakanda mai kumbu na iwai da baga bina bina bagalebu era do kaya enda o kamidanga na uto ni sabea ai dai there sandu na kaloko ala belinga taki na palimendi na singale wenda indai mai viti na yadan rango ne turangan bale na tuida kau na speaker ni palimendi ratu na ingama lalambalabu mera na taura na itutu baga peristendi ni daba na non rangauna na ngone turangan bale na tuya maduata. Era sabi to ko ni na songo-songo sobo ka politiki ni ado na mbose na mataga ni kua. Era to sabi to ko ni na ilawalawa ni Sodelpa. Ora to na lewe diwa na ito ni Beisanga. Vata ke na National Federation Party. Era sa Bukandonia me sa Bukaturi. Na dan rangon itu rangan balen na tuida kau kina itu baga presidenti era liu takataliti ko nga na mata ni tu baga turanga na Duavata na numeni sa ayanga kina ebi rauti baga binaka na itu ya kaya na roto buni bola na Sodelpa o William Takayawa ni rasan Duavata ni o tiendo na bibasaki na bongi na baga turi me baleti ratu na ingama mga talangakina na itukutuku na biman parasad na ililiw ni Fiji National Federation Party ka ratusan Duavata na baga tutu ni City Veni Rambuka membaleta na itutu baga presidenti mayado na bose na mataga ni kuya ka na ililiw nito ni Beisanga ini aseru iratu kito sangan ni Duavata ya kito nangalaki baga turinga na bale ni Boselawa to sa baga dor bakakina ni sa wilin na dingin-dingin na labelinga na singale buenda-inda ni od kita kana tini kandua mai biti sa baga donu ikina na rangon turangan bale na tuida kau ratu na ingama lalambalabu meran bisomita ke na tutu baga presidendi ni nonda banua mai biti
Na ilabo be buke kanda usoliana matanitu e na viambaki be ira na itumbutumbu ke ira na ngone e na buli mai na muri buli me do basar na buli torovake na secondary sa nandolabi e me baleta na embaki katumai andolabi tiko na kere ni mataka me do tiko na kaono ni December anda rawa ni da kere ni be ira na itumbutumbu kara senga ni adoba na 5 na undolu na kenrei sau ndondonu mera kere-kereani kina ilabo be ibu kengo kina matanitu me bakana kena ibu karau na biambaki kanu ita kini sandolongo era senga ni naboga wele mera na abu karau takarau na non kere-kere me abeani kina tamba daga ni bule ibu karitaka na ndaunia uni matanitu o Professor Biman Parasade nimbiuta boga tiki na matanitu e basanga bulu na milioni na dola na ilabo beibu kengo na embaleta na buli na embaki katuma i rua na undolu rua sanga bulu kalima kinangito endanu itaka kedetiko menanganga na timinibiti na non raupala take bonua ke sikotelandi mai Murrayfield na muani madongo na bunango ke baka sanganga obiti be Scotland ko mga bauta ni narawa en to sada kena no nei tutu kinai kaono ni timi kau andu na burabura sati ko rawa ko na matai ni tini na badiwa ke baka me bagan rukai Scotland sana sunra zakeni kinai tutu ni namba bitu ka nui tagi kina ni rasolia non ringona non da robo ke ira na baka tao koroto mai balekau me pagandondonu kina be kain baleta na non rai bota na robo kina be kain baleti re makakua ni dua na lenga baleta na non rangito ke na sota e boga duritungo ma Europe na tikabu na muani marongo na Singatambu na balata ki bono viti bota ki Scotland mai Murrayfield na Singatambu ngo kaya o se kolini sau nandau ni be boga tabulidi ni timileo ya vitu ni non tapanoa ni sansoti ni rawa na non ra dingitaki se kadivi na non da dorabu kina timi nondonu men warakatongo rua na marawa sana ngai kadivaki na non ra timi na non da dorabu ke ira merana lewena na timi na la ingito ni ki Dubai na mua ni bula katumai sa nui takitiko na baga rau ni toso vinakatiko ka kolini sau andau makatiko na baga rau ya sa baga sa kau atiko ke na mangosa na non da robo na ngaunango orto na non da ungito era to sa vala tagi kenda makau tiko mai bata ke na robo era baga durumiani me rawan ni relaki baga rita ki ratalinga na buturara ningito rakabile wa bitu ke na non da burbura bagarita ki mai ni sana dabatiko na malongo na loma ni bida na singa katumai na bagarau ki na binding mai merke sa baga doritiko ta sarongo da taletiko nga na itukutuku eso embaleta na dingindingi ki na bidangia ki ni beitokoni be rauna lewerua Kamala Harris na ibuki ni presidente mai na Democrats ke Donald J. Trump na presidente bagadengu mai na songo na Republicans. Ia rau sana bagaratiko na non rau itukutuku ke na non rau ibuna uni binding-dingi na madongo sa wale toka ngai bidana singa me daba na binding-dingi kana madala ni kalima ni singa ni bulo November na ya daikoya era sandingi taka na leo ni bono mai merke me na beliuta ke na tutu baga presidenti. Akenan raki sanga ni besau boga lebunan rakena rungu-rungoa ukutiko na loa sana ngau ne taumbi sarana uda baga mbimbi na kabi baka kina mai viti baka tiko kina na sanga ni besau boga lebu sarana na tubakin rakena taumbi sarana uda na sana ngau na se wana wasa baga mbauti ni nandei koto na tubakin raken dainda imbaleta ndua na uanin raki sua baga bunatiko na tauni uda ki na ukuni lolo na nonda bonua. Se ua na wasa bebu ki na matani rangi tokalau ki na tokalau waliku.
na baka kotongo na tuba kinin raki na singa baka rombuka ni mataka na olondei tiko mai viti na olondei nindiwali ia na kenan raki na sanga ni besa wale boko e batanga na dono maga tiko indai na bua suba ke no sorry baka kina na sano tailebu mai na sano rame teka bu mai raki na sano na ita siri ke serua na sano na mosi baka kina baka unrobe na deba ke mbua na toka lau ke maduata me teka bu mai vikombia doya ni kinang gelelebu Vata lau dala ngamea ke tabe uni baka kina na sano lo mai viti ke na sano lau dei kata kaya toka na kene tuba kinin raki ndai me do na singa ni mataka roni kuru na banua na tau banga una na uda baka bimbiti ko na kabi na roni tau bisa raki na uda na sona banua na roni baka buna talenga na lubu ni I barabia so na nonta banua baka nui nebe nagatiko yani baka nui nebe nagatiko yani be kemoni na wakanda ni sematiko mai ndai mai rotuma fayaksha malelei ko nganga sporat ko ne atumotero tuam nembula benaka tasang malebang na yoti ni awa ni nonda benga rabi sarungo di yoti ngona itukutuku ni raki na itukutuku ni gito na itukutuku na besai borobora ke na itukutuku na nonda bonoa na nonda vata ke City Veni Raturala.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na bisreti may na songo lotu na New Methodist Christian Fellowship e na nona tau songo e na bula katumai. Na New Methodist Christian Fellowship USA Expo ruanondolo rua sangabulu ka ba. Era tau na mai bagai tabikina ka baga uasivi beirau na kene liu na italatanga se senior pastor tu na isa bulaono Vata kei pastor Richeli bulaono e nai ka rua sangabulu ka tolu ni November me adova na imataini singa ni bulo December. Mada on dua vinakoya na bagai adoriti ko na diwa rua sangabulu Bennett Valley, Santa Rosa, California a diwa lima basa ibaba Amerike. Na bagai adorita le tiku ngakina na Leaders Congress e nai ka rua sangabulu ka ona ni November. Na Global Women's mai nei ka rua sangabulu ka walu ki nei ka tolu sangabulu ni November e na mbakingo ka nui takiti ko na nomuni veito ko ni niado e nikina. Na kene tuku matailalai e rawan yo ni veitartare nikina ke nangarase a chovesa nangarase e na dua vitu saiva vitu limandua tolu walu diwa. Vata ke ana tuivanga e na dua vitu saiva vitu walu diwa saiva diwa tolu vitu. E kongore na visureti ni New Methodist Christian Fellowship membaleta na Expo e na bula katumai e na irongo mai na nonda vale ni songo. Na nonda vata kay siti veni raturla.
JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and loma ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magimay kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Beni Raturla. Bina wale wena mata sere nei roda va raizembe pakai mundrebi kenta mai duana tangi batam batabinaka enan raki tunumaka nan domonrato na daudau ni waimanu. Ni sambula binaka na turangan rasau ratu mose sendelai loma. Wakanu ine binaka tuyani bi kemunini. Tosa binaka tiko na bingarabi na daka tosa binaka talengana biliniu. Ki mami saloloma tuyani na wekamuni. Binaka lebu.
o se anga masia dola bina masia ki rongo bina nandomoni bingwa rabia bina pale bunjina li tia lendu alodo a happy diwali biti ni bula bina ka rongo bina katiko yani na bia ulibo ni Bula Duavata kauta tuyani na bokanana nu kina nonda banua na bonga ni sere soambo kau ni sa bokanana nu bokan bimbi ni sa lele ngamai kina nonda banua malo na bingarabi Ben Willy pinaka boleh Ben Willy bukan ini pinaka tuyani gue malepani pinaka boleh bu ni kalungata tiko na bingarabi pinaka boleh bu Ben Willy ratu manoa rorangada isa matangali Bula pinaka tale mai ngotale Shepparton Victoria Australia enalonga ni Kiwi kerenga mertumbo na numitumai na ilao ni 6 number vitu Wayne Rocco o Bilo Tevita Malani o Mesu Turanga atu neisa ke iau. O dia, o ratu manoa ro rangada. Nda boka vina pinaka boka lebu en beise mati mai na singa lebu en daindai. Ke rau sana boka rau dapa toka i ke reda tu sa tikongo na matai lao ena i songo lotu na New Methodist. Serto na wakuri reti koe ni mai na bei mamani ndua nanda ngau nebiti, na bei mamani ono na ngau na ike Santa Rosa. Ke rau sa boka nui nebi naga tiko eni, pinaka boka lebu na boka nui nebi naga tiko mai, pinaka boka lebu na bei na nomi, pinaka boka lebu talenga na kere ratu mo se sendalai loma na turanga na rasau pinaka boka lebu na takataka pinaka boka lebu na bingarabi ki mami salo loma tuani me zo wana singa ni mataka ni samode Renga
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa Sara, we tartarngayani na taliboni diwan dua ono, toluwa diwa ono, saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mate di katumba. Ena muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga saat tiup pintu no menua erau ni buka tingui cumuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na wei matanggali kaka na tibgina mebakana karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa balang mebakana steak gai bakaya loka tabioka kena coleslaw surua otat ni kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erau sarangan no direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo do limono se o nga wali sarangan ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street o ya Santa Rosa, California. Erau talangan ni rito dilibot ka na kemo katalo wasing level sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambali ruongo na bewe kanike na bele ledinin rat wa turang ye me bakata ki James Doughty rau sama ni maingele rua talengaki nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala Vema mana ono Amerika na Veisinga tu City Vema manindua na Veisinga buke lulu we kemundo eviti and na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Dendram beka na ngola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos ni mbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. And welcome to the Family Table Talk. We would like to welcome you all the way from here in Turek. To those of you that are tuning in from all over the world who usually follow this program, wakatalaki na vikimdi na vakarong tikman na vikorokoro, duindui and anon the bono talingo viti, vinakabakalibu na torna yawongo, ngonongo, when you vakarong making and a vikalalai, and you will say, if we can anon the bull and the matabovale. I'm really blessed to be flanked by four beautiful ladies this morning. And they were very early. I was the very last one to arrive and late into the studio today, but they were here very much, I think, 30 minutes before time. So they will introduce themselves this morning. What we are doing, we will talk about anything and everything. In actual fact, I selected them from the team. We actually went and traveled with the team to South Island in New Zealand. We traveled to Christchurch, and two of them went for training on the MYOB for our finance. And then we have Auntie Rosie, who also work in the headquarters to run the program, and also Auntie D, that looks after our operation, works with the operation division for headquarters. Well, apart from that, we all have our families. We have our children,
and some of us, we have grandchildren. So we are, a few of us, I think 3 Mbumbu here today. Mbumbu Luisa, Mbumbu Rai, and Mbumbu D. We are all 3, we are Mbumbus here. Well, these 2 are still young. Their children they haven't got any grandchildren yet. Well, we will start with the ladies. They will just introduce themselves today, just so as you hear them, you will know, oh, koe marama mai na tewa, oh, koe marama mai koro. So you know their origins. And I've asked them if they still know their language and their dialect, for them to use that as well and say mbula to their villages here in Fiji. So I think we will start with Auntie Mere Davatinivalu. Pinaka, Dangunga Mere Davatinivalu, marama mai na tewa. Wastel ngai buno levu mai karoko wambul chani vi mdo mai aro na mata binan singani ua wambo teni tos bina chi angravi tabi mena oro au babina tai nai na mata ni singani ua ni rani itu mai ndambeani na mai TV me itu mai wambul chi ngai sa wanu ni bina tai angravi tabi mena oro tos bina ti angravi buli beral venda sa ba anu ini binatal tungaya ni na mata binani singani ua ba binaten tal ngabir to abitamani ulan tu na barong cho may bal na mata binani singani ua awila umbimbi may bal serto moder to angone ayaw ba binata ina ni au ba binata na bini to ta be talangasi ni rani may bimbi ubi na mata kalele ni ua kimni bawati be tabi ayaw wawat saray na itasiri na rukuruku village may buwas saray na itasiri. Okay. Anti mervambula tala vanangani mo ceremony selande. Turtalangan ko binango mo bambulan bi mdo bitinani may tamani may New Zealand be lui. Ito na lamani mata bubale ito le ba. Vida na le ndua nga tangane. Ito le to la yalewa. So lui ndo nga tangan. Iya. Ndona ka maraundi na ni kimroli sa tumen na oti men ngono todo kaya. Mo already nangona la ko bekina to na bitch na coffee shop nangona kimro ti bekina numro vuli na singaya. Auli awaseti ko no reda na numro bibole kati. Nanona la ko me mesa me pitiki kimro bitina ni mondo la ko na singaya na the way that he came in and hug you, you know, it's more like not only a big sister, like you portray like a motherly figure to him. That's the way I read. Nangona kimro sa tikina in a coffee place there in the mall, my Christchurch. Wag natin ang tiray na baleta na I think it's been a long time. Merong kirong sa tataleay. Yung do tuno tuwa, do tuno mo mo ngandeani bikoya, ugando kach bikoya. Ang nanganganda ni nando na but in God's time. Ang kita sali sa takinaya o wag na takina na ministry and nabukuni for me to be part of that trip. Ko mandanga sa ando na kanon na maraun or to baka mata bubale kita le sota biko biba kurumbita ki mandanga utu nga biko ngo na nakalonga ra ni takaba. Na buna na kita le sota kina biya na Baleto kito se kalalay sa ilang ganito na. Okay. They were still in primary school. Like Vakaviyaw nga and my other elder sister back then. Kiro sembo be yalo matuto ka nanguna ya. So nung may langga kinanood nito na o ko se kalaylay saranga. So you took up the role from your mother and he looked up to you. Yeah, I can read that. Aron ni read saranga nanguna la kumikin mi ko in a coffee shop, the way he came and hugged you and held on to you. It was like seeing somebody meeting his mom. Yeah. And it's hard to see that. Amazing, eh? Manangona kaya. O kaya madaga, ver to madaga matumal. Me reme na lumlo ni pong se reme bango me review ko ni ko na lumani non retoval. Kero na bong singaya antiray. Kero singani mode. Naniro navitalan loa. Kito chinga na baka bina singa kito sa na katu navitalan no na sharing. Ali mo na navital no tek tunga na bika bina kasata ka bina kalo. Ni ro chikita nga na ministry ba bi wetini au ba bina takina na kalo na mata ka bina kan singi ko na katundo nga rinda ka bina kalo
ni da makarabu na klo da ngai saraba da rei da na kali wore da kabo koya ko bi baro te kina mata bubali and so tava na bakadengo even though we go through challenges in life when God is there and da rei ni era ora ne lako sa uti vida na bakin ro klis satale o kila ke ro sabi via orto ala kumbaina mbaki 2019 Orto ngande nga mai baka mata bubali mai Christmas New Year. Ia singin leo sarangau na mikito usau ta baka mendambe vitala noara kito vingiriti nga baka mbula mbala niti kitala so ni tubutuba na lam ministry. Yo bab nata kina na kaloni na nito la ko kito renlen dambe mikito vital no baka binaksar baka binganeni. Le so to kina na nungu dobe baka kina na nungu nisa mbala bundina nga ndo kana no to marau. Yo saka virto da bab na tanga na kalomba teni kalonga era ni da kabango. Na mataka vinaka ni singini kwa. Thank you, Auntie Mary. Well, Nandiama is holding her breath. Come on, Nandiama. Bula vinaka nangilanga Nandiama, mode vakada au maramani kandabu tikino na bukelebu na koro lebuka. Wawa tisarna korto toko mode. Tops. Tikino mode na koro kortolo. Okay. Wambula tikayani na mataka vinani kuwa. Minitanu mo van bula talanga virto nangon irto chik may vale. So sayan ra so se mode chiko. Iya mate kundu tau chunoga. Ya babil benakta kana turanga ni mbo may dingita kina bongbong nindabu mo may leweni mo may tikini vitala no na lamani may TV binakongo. Babil benakta chinga kina nakalo. Na nalalama na mataknikua rao me bitamena lamani bubale tau chika na langi iyo babi ni binakatak nga na turanga. Anti di sana mo mata bubale se perto na nganemo na tadimo se bula rechiko ngai viti se rechiko mai nakor binaka kito le walu tozoko vana oneleo vana dorobo kito chiko tozoko kaisupa. Oh okay. Vambula vertu. Vambula chika vi kemto na tadingo na toakango na bongbong nindabu wabini binakataka na turanga singa na lutuleb kia ngo ngasin tondo bikito tukuna chika mai ni sa mbada yo kila ni sa mbula binakatale menda na lomana chika na turanga nda lotu babinaka da masar vale bombaleta na kalunga nangai tumberi kenda chiko na ila lako ndendre kenda lako durumu chiko binaka andana toki sarver to mai kor bakatala kene mer to mai sangane mai la kemba na tewa okay mai Auntie Luisa binaka na rango nga Luisa Vlono au maramani na sau korlo mai viti au wawa titi koi na mukailau lewe walu tingna lubengo hiwa teltinga na makumbungu kito lewe va na lomani buwale kito lewe va vitavini kito le tolu na leo kito ngase ngoni tondo na tangani kito va vitavini kero le ruanga kero tiko viti role ro tiko meni selandi babne bina kataka na ngono bina kongoni roni mo mai inding taki mo mai leo tini vital no na matakal bina kanikua raki suso sarchiko osirumeni tasir na matakanikua lebuna landslide lebuna sisini ngon sala lebuna lubu tiko wala sarchikin kadambote na riverbank si Sawani yo babne bina katang ni takko saroma na matakanikua vida na bunikoli lebra bali tel tingal maningon salmai doli suba yo babne bina ko satungo sindona kain rendre bona toranga na matakanikua Luisa keminito ko rin ni walo na lubemani if you can just share with us for those 8 children where are they and how many are still with you still schooling. And also your 9 grandchildren, are they all in Fiji or some of them abroad? Binaka, beto keda na lewe wal na lubengo, arto lewe tulunga na lewa, arto lewe 5 na tangani. Verto na tangani, verto na vero na lewa, arto kede viti, kongas tondua erua na lubiana, wawa tipo na lewa, erua tipo na lubiana.
Ko ngasi sa buli tiko, wat ke ko ngoni se berni buli nange buli nambag maingo. Ko tarabi ko ro na tangani ko ro to letol na tangani ko to tarabi ko ngasi. Or to tiket mai balangi. Ro le ro kita ngami ni Zealand indo chuma Australia. Sanga yo kona leo to tal na leo tiko viti. Or to ngai ngoni tondo ko to le ro na tangani. Total ro na tangani wat ke nan dona le or to se ro buli chiko ro na ngoni. Ko ngasi sa wangarabuliti ko ina Tertiary. Oh, okay. You do look like a mother of 8 and a grandmother of 9. I believe you start early in life. And yeah, we thank God for that gift. Well, we'll go right to Auntie Rosie. Bula binaka na dangongo anasei ni Rosie rasea no korang na marama mai la kemba sangani me da konrobe. Sa ambula tiwa ina bumbong ini uang tombula se mena oro o ilani sa sangai talavi ngunana ngana singa bu lulu meles burina oro simbula no nana iya samba kibida viturua blessed in simbula no nana meni sa ambula tiwa onana na bumbong ini uang tabano no sia no sa ya tombula na oro babini binata ina barangana turanga na loma ni bitsa nga bula aruan yang bayi ni nombula wabi ni binata ina nomba be susu itu lewe walo na loma ni mata bubale yau gas tau dua to le tolo na lewa to lewe vito na vitadini tolo na lewa be banda tangane o bawa tingai na korome na ilang bau tai lebu wachangana no kusulisoli na matagani kuwa Reto se tiko kede na teseri, reto se buli kede tiko na matakani kuwa. Reto le tulunga na elewa, na utio tinga na nukutharobo. Okay. Reto sa teseri todo. Man, the years have gone, eh? The years have gone. Well, there we are. Now you know us, and there's the 3 grandmamas. And 2 that are still blessed that they still have their children, still haven't got married yet. But I believe when your children get married, you know, na ambula sa no responsibility. So Vakakakatika Auntie Luisa, you only have 3 now, eh? That's under your care. Other than that, Kortona can have on the Sando Namatawaler Sato can, eh? We research ko na rukunda ni research ko ivale. Nangon nga rawa watikina. Sando hindi na enda na sote tiko na vitano tiko but ko na ownership ni responsibility me no mutoto ko ba kailiu sa senga iya sando tali endo dono me paya ki ba kai senga iko nang garawir chingai iyan din starter sa bawat. Well, that's who we are. And also these ladies they actually like we've mentioned earlier they traveled to Christchurch. Most of them have traveled before. I believe Auntie Mary have been to Israel, as well as Auntie D. And Auntie Rosie traveled quite a bit to Australia. I think you went to Australia too for the leaders training. And yeah, Auntie Lisa, every now and then, she goes up and down to New Zealand because of her family, her children, and also, I believe, her mother. How many of you here still have your mom alive? She has a mom alive. How old is your mom? She's 81. 81, 72. You, mom? Yeah, and mine. So you two are blessed. You still have your moms alive? Yeah, I mean, I believe your grandchildren are very blessed because they have a grandmother and a great-grandmother. Yeah. Very blessed. I didn't have the opportunity to even see I know my grandmother's name. I haven't met my grandmothers. They lived in the village in Laos. I remember seeing only my grandmother, maternal grandmother from my mom's side when my dad passed away. But she only came for a week for that funeral, and she went back to the village. That's the only glimpse of my whole lifetime on my grandparents. Didn't get the opportunity to even see or meet my grandfathers. So I only know them by name on the family tree that my parents draw for us to learn and remember the names. And that is why I'm always grateful when I ask for these things, that children can call, Mbu or Tutu or Nana and Pa. It's such a blessing for them to be still alive. Yeah. Well, that's another story. And this morning, like you've heard,
Most of them, a few of us have got children who are married and moved on with their lives. And some of them, they still have, children that are in tertiary or working and not married yet. And this is a good forum to talk about anything and everything when it comes to that. How many grandchildren do you have, Auntie D? 7. 7 and 9. Boy, both of you beat me. No, I think we are the same. So let's see who's going to increase fast. Well, I love my grandchildren, and it's such a blessing. So on this forum, any one of you would like to share the challenges you face with your children, and what are the things you do that will benefit the people that are watching today. Nada sana ka and la ku rumba kena ka nda ka e buki komandanga mo binaka mo ba de ngutiko ina be kaya bal bale sinindo e buki na e sinindo na matawala oroni kaya sinindo na kaya. There's always bound to be something happening. Natalen ren na song na kay ko na makay ninge senga ni ado. Ele na kamaya ato no da matubal. En quando na formita que devi tan lota kina belete buki kenda. Nangona me ado kina me buki kenda. I was reading something yesterday that I just want to quickly bring in today. I was reading something about anger. I was searching an answer on anger because I don't want to hear, he's angry. She's angry. I'm the kind of person that if somebody's angry or if I'm angry, I have to have a good reason why I'm angry to give me closure. Whether I should be angry or I shouldn't be angry. It was, and I know people don't even think of that. Mau dig down nila mo taringa na tama dunrukin. Ondo tarongia waya Indindo talanga ela como mi dunru. Au na vari vi koya yela ngona ka. Na tama ko saru dunrukin. Au na geto bale mo baka samata ka na tama ko dunrukin. Mo vanganga o yonga bakayao. Me stulenga bi on closure. Why? Mo understand tak. For my own being, not for anybody else to benefit, for me to benefit. Well, yesterday, in between everything that I was doing, then I thought to myself, what is anger? What is anger? Because in the company that I worked in for a good 39 years for the airline, I remember we used to have issues with some of the staff that we had to send them for anger management course. There is a course for you to come and attend to help you manage your anger. But at the level of issues out on the human resources. A level of issue and basically stem out from lack of knowledge to do the work, but it's the anger within the staff that make them do the things they do or say the things that they say or just stop them from coming to work. So in a counseling session the company then identify already we can eat okay. We have a lot of anger built up inside of us. Ele we can eat okay and the rutu. So no one ko vinaka saratunga e vakavangwa ke darni vinaka tu. Ke the senganikila na dhunru ko itu ko loma. Me vakaindonga na kalele ado. Maybe from the same person or say from the family. E vakae boilta kamay ko na dhunru ya ko seti ko makao And I think this is a good forum to talk about that because these things people don't want to talk about, but I want to talk about it to bring it to the table. But at the corner anger ko, when it's not managed well, it pushes you to kill. Ningon na ni manage ta kina na dunro ko tikalam. Wrong moment, wrong time. Drugs, mateni, iko sabi ba matesar nga. Lako na linga, iko na vado tiko adaba niko kila. Sa demo. Sanga di corretto con la mate, io sto arrivando a categoria sta mate. Sta davo mate. Non rana kake. But io con la sanga ni vengo na kai correda. Io con la gai vengo sanga ni sala ko kede metu ba ko na zonruya. Se me ba kasora kanda tukuna. Keda sanga ni mintak. Out of anger you say it out, not until you sit. Io con gai vi between that man I shouldn't have said that. But I was angry, And you were just looking for anything, may vent out. May anger. And I believe this is a very good topic to talk about this morning.
because I see a lot of it happening in Itoke. Already weekend in Itoke, maybe belati ke disinrin da vasu vanda donu already weekend non da malmalum ya. Ke baka iko dunru bakan dona kai ko na sintukuna na tunga veiko. Iko na sintukuna. Already weekend in Itoke. So weekend io e so weekend e lebu weekend e senga. Kenda na marro itu na kanda dunru baka. Kama da tiko non da mata vale. Resinye bu kenda. Kenda na ngalutunga. Kenda sinrin da kayan. Albinaka. Avarosa, e correndo masmasi, alumita, la manda mai tata viraki, che da sin ran tukunaya. Che da nangai dola ngalutu, che da nangai ngalutu, da sangai da kaba ngalutu. Yo kono non da ngalutu kia. E da senga nilia da sona kala sona da io resentment sala ko vivi ko iloma. Ko e ningon ndona kalele ya kina e levu be irana marama iran bimbisana non ramatu mal. Balata baka sara baka sniti na libni ndambeka ni resentment sin sotavi na non baka rasa they are just frustrated and disappointed, and that's why they just stand up to them to solve their problem, just walk away, leave everybody, walk away, and I believe that's what happened. But when I was reading, going through the anger, a few things that really stood out. Why we are angry, why we are angry, or what is anger, and why do you get angry? Ndua nanamu righteousness, you feel kla ikusana na makana kame ndonu ke me kake de mendonu nanamu self righteousness ikusengi vingoma mendo e badala kata kandona ka sela ka peka mendo lume munge kambo kwa na usambu kete iko sengi vingoma ya na nomu dhunru balete ko sini vingoma balete na righteousness iko sa bully the viko iko sa nanu na tamata ke dentro no me righteous kela sa senga viko na lomu vingoma nindo e mulumulumbu. So you don't accept any weakness. You are just righteous for the person you are, and you expect everybody to be like that. Kwa na librango na sungsulo to o tiko kina o de babuli de bali bebe kenda ke bada batu non rambola na lubianda menda vingoma balato o kenda sanga mi vingomi chisungo nambula talaga kenda bula takame nakanga ribu ke kenda menda vango. Okay, when I was that age, what was I doing? Maybe I was in the village setup that helped me to be good and listen to my parents. But if I have been exposed to the same method, maybe not as bad as what my child is doing, but I would be doing the little bit of those things, and that's one of the things that I try to teach the church. It's not that we are condoning or semenda vingoma semenda tokona na kayado, but semenda vingoma ni tu na malumulumo. Ira talaga nalubenda, ira go through a process. Wakay kinaganda go through a process. Dangarongo da beka dona vunao, da duruma dona lotu, dangarongo da nitukutuku binaka, kenda gay kabe kenda na kauda kabati ko edala, o na vingoma na ngani turango chisumo binaka. Kenda geta kaba na viso ya. Inangona da sami viso kina. When you have that change, kenda sa senga tali ni vingoma, mendo tali na lubenda, meda kaba tali ndo ne balabala, ndo tani tali, belate ko sa righteous. You have received the Lord Jesus Christ and has become you perfect or righteous in the eyes of God. So you don't have any patience whatsoever for any of your children going otherwise. And sometimes that creates anger. That's one of the anger, which is, I believe, for those who go to church can understand. To the extent that sometimes, for me, my weakness, I have that kind of righteous thinking and feeling with my children. When I had my children, I had that. Now when I have my grandchildren, I begin to change because I saw what I did, and then as a mother, it wasn't perfect. I wasn't a perfect mother. I was expecting my children to rise up and to be perfect like me, to be righteous in serving God. My upbringing was totally different. I don't go clubbing. I don't go drinking. I wasn't like a normal young girl that goes out and do what she wants to do. I wasn't. My upbringing was very strict. So I brought that upbringing thinking that I can do it to my children, but it doesn't work. It doesn't work. So another weekend, I menda kote tiko na susu da susu mekina. Menda ngele implementa ka vira na lubenda. Le bana ngona keda na bango. Kila nangono ba
kanya na kangor balato na ngono ba namba kingor ya un tite vioka e se na va au tombale au pato reda iko na roni tukona but iko mona no matiko that time has moved man. You can continue to punish your children for having something you don't have, and I think that's very wrong. If you have to punish your children or to make them feel guilty that they are having something that you never have. It's good for you to say it so they know and they appreciate it, but not for them to feel guilty that I have something better than my parents. Yeah. So the righteous, that's one. Second, klana no my expectations. When your expectation is not met, klame bakabango ikusatuana. Okay, baka everton no luviem, ikusana kabango. Iko na mitame san everton no luviem sana tiko na ka everton baka. Se na kai konamaka. Mingona resinta kabakita. Baka indo na do. Baka indo na do no tarekenda. Kito vitalo tiko na kai normal. Bertele mo na kenda may bangilosi tiko lamani balilotu. May makanda vai suliranga me men keda to lelenga ito angilosi kinto to sangani. Eken to rena. But koi loma. Koi lema na kabango we don't talk about it. And when the second thing that I came to realize is and I was really like I took about good 5 minutes when I'm reading to check myself. But I need to go to the root cause of my anger to take it away completely. I was sharing during the Leaders Congress to say you need to find closure. Yeah, you need to find closure. But open door to go. Your anger is always there. And then you don't say it. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.